Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. The experience when I come here to the church, every year when I come here, there is something holiness, something changes me to become like Saint Francis Xavier, proclaiming Jesus to the world, proclaiming Jesus to everyone, seeing Christ in every person, especially the poorest of the poor. This is what I get from St. Francis Xavier. The church is very dearest to me. As I am a going car, I feel love with him. Father Mariano Silveira, TV Parish Priest. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराचे देवस्थान भक्तीन चलता आनी वर्साच्या वर्साक हांव हांगासर येता. पूण जेन्ना हांव म्हजे पोरचे बराबर येता तेन्ना दुसरोच अणभव जाता. ती येताना जावं बासीन मागणें करतात आनी ही आख्खी एक आमची पिलग्रिमेज बऱ्यो भावार्थाची जाता. आनी जेन्ना इतल्या लोकांक पळोवन दुसरे भाशेचो काळजान एके भाशेन उजो पेट्टा. खरेंच आमकां खरेंचपणी उमेद दिता आनी ह्या भाशेन फुडें आमकां गोंयच्या साहेबान सदांच राखचे सांबाळचे. आदीं आमकां राखल्यात सांबाळल्यात, आमकां फुडारकूय ह्याच भाशेन राखचे सांबाळचे आनी अदीक करून ही कोवीड पिडा वयस करून आमी सगळीं सांगातान आदल्या भाशेन मेळूं आनी हे आमचे देवस्थान अदीक वाडोवं भाग्यवंतपणाचें आमचें कुटूंब जावं आमचे आवडे आनी आमची मागणी. Memory of coming here on the 24th of November. It was a birthday, so it's been a ritual for us, and the fact that we have a lot of faith in Saint Francis Xavier. He's always been protecting us and our family, and it really is a spiritual experience to come here every time to see so many people gathered, and I follow the same ritual as my parents did. Bring my children also today. I have 2 children. We come all the way here from Vasco in the morning, hear the novenas, and then go back home. नाम जुली फर्नांडीस येयलें दाबोली सांगाल तुका बरें वास्को आनी सायबाक गोंय सायबाक पांयाको येयलें गेले त्या वर्सा आमकां येवपा मेळों ना. त्या वर्सा तरी आमकां देवान येवपा दिलें. तेज पासून देवा आर्ग दिता आनी दिनू आसता आनी आमकां सगळें दुयेंसां तूं राख म्हणून ते गोंय सायबाक मागोता. Mauro Rodrigues. I'm from Margao. Just come down for a vacation. We every year when we come down, we visit here. We love Francis, our patron saint of Goa. He always there. He preached the word of God and inspired by what he's done, and that has helped to change our lives. And so many people come here inspired by what he's done for the Lord. It is a great privilege to be here, and I thank you for giving me opportunity, and I thank Heavenly Father for this great saint given in our life, and to change to his life, to change our life, to always to proclaim the gospel wherever we go. म्हजें नांव कालोनी डिसोजा अमोर जेसांनी येयल्या हांगा येतूत आमकां बरें दिसता. आमची श्यामाय आमकां वर्साच्या वर्सा हाडटाली तो आमकां मोग लागला म्हणून आमकां येयशें दिसता आनी आमी सगळ्यां पासत मागोंक येयल्या. देवा बगर कांय जायना न्हू, सगळ्यां पासत पयलें मागोंक जाय तरूच देव बरें जाता. आनी आमची खास न्यूराय म्हणून आनी आमी परूं आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी आर्गां दितालीं. ओपन जालें पुरो म्हणून पूण देवान ओपन केलें म्हणून आमी देवाक आर्गां दिता आनी सगळ्यां पासत मागता. थँक्यू.